Talofa lava, my name is Tim Tufuga. Leo te talanoa atu ia o tau mai Brisbane I Australia. Ia, o le nei, o le sini o tu o lo talanoanga ia te o tau le nei aso le aso lusu tolu a uni tasi o tasi. A wā e ala mai o le tusi nei mai le Malo Niu Sila I mai le Inland Revenue Department I le aso nei tusi o le sfultolu a uni lua o tasi. O le mataupu o lo student loan. O lewa ato nei le Lusfulu tasi tausaga tal mai le lo onga le Victoria University of Wellington I Niu Sila. Sa onga le university I Wellington le kasiiva o ngai le kasiiva lua. Le o se kama skola o au le sikisenge I kalwai o au sa sikisenge o Niu Sila sa onga I Niu Sila I le student loan nga avelo student loan I Niu Sila a le o se skola mai Samoa iu le o au le Samoa sa whangau I Niu Sila sa whangau I Klaiskeke I Niu Sila a ke masa onga ai o le lo I ngoa I le onga I le onga maulunga I Wellington I Victoria University o Timoteo Amitwana o lo kamao le asa o le salailua o le amikwanga I mai salailua alala o langa lala fanga I apio ko makangi a o ngei le ke ngofo I Wallace Street Crestmead I Logan City I Logan City ngei Queensland I Australia o le singa o ku o lo le o lo finau o le ala mai o le kele o le no student loan le fa pe e ko kongi ia I lo wa mangaku le wa ko ngele sfulu afe a le student loan nga le afe mon kupul ke mi sa o avel nge student loan le ia kai mi o leva al meu le o mailo le mila le meli o le charging o le interest I kula fongo fa la langi me ka o student loans ma interest rates ma company law o le kula fongo ka o le usury o le fasalanga o le solikula fongo a Niu Sila le Malo Niu Sila I mea ka o le over ke le interest rates usury o le crime o le solikula fongo I Niu Sila wo fai o kalosanga I Malo Niu Sila wo over ke le ko fasala mai o lo mga kula ia lo ke fa pe o le Malo Niu Sila e ala mai kaka o le whaira ngai kula whonga mo kāka whailonga langu. Ai o ngi kāka mai le National Front po kāka mai le ultra right wing I ngā I po'whi ngā I Niu Sila. O le wo le vangengo whasanga kau ma kāka ia le wo kau ma kāka ia o mo kāka whailonga langu. Wo fiu la I lako kala se lako student loans o le vongo o le ko e whangaluenga I ngei Australia I lava e lo whailonga e lua o whailonga mai le University of Queensland ma le Victoria University of Wellington I Niu Sila lewo whapea e kakaunga ke song ke ko ke le kako lava kameki a onga ke minge I lo inga I Niu Sila ai me se foi kaka pe a fai mai fafo I ngei I Australia
o le kulanga le ke va aku le sao soli kula fongo al malo Niu Sila le sao fanga la ko fasalanga ia le la fo mai kakala ngo foi fafo le ke fa pe mo kaka ile fai ia the meia ka o le heke project mo kaka ile fasan kongu la ko mo kaka langa la ko ya oloinga olokinga le wa malolo nge lookinga lo kangu ile Bentley Cemetery sa maliu lookinga le 2002 kausanga lua afe malua sa mai le cancer cervical cancer sa maliu lookinga ai you lava ngale fas fa tonu fa sa o mail malo Australia le konfiki o langa mai ai o lea wa maliu lo kinga lo kangu lo kinga i ngei Australia a o lo kama ya lai soi fuala lo kama ya pia a o lewo ngofo mau i ngei Australia a lewo ko a velingo lo kinga lewo that's why I am lewo ko ave alingo looking o Tufuga arkemisa onge le Victoria University sa o ave alingo lo kama o amikwanga lo kama o le salailua para lewo ko ave alingo looking sa fangau i asau o langa grandfather o le kufunga mai makawai wa ula sa o fangau i klaiskeke le mamalama kili i kulanga o ngafa makalasa fasolo piko makou a inga mai inga iukuloa makawai awa sa o fangau i klaiskeke i Niu Sila le kasi iwa valukasi sa mako mai ngei Australia nga o lookinga malo ko finge ma paunga mako ainga o half brothers ma half sisters i le ikua lo kama ai ale ikua lo kinga nga o lo ko finge ama aya wa ko ngele korsul kasi kausanga o korsul mangkupu kausanga mako ngofo ngei Australia ngo sawingi Australia sfukolo kausanga sa ngofo i Samoa kasi iwa valu male valu iwa sa ngofo i lo kama ngai ko makangi ya pia sa o le ola o i Samoa ai a lengei lewa wala li mai le kulanga le o le Malo Niu Sila pe wa overkill la ko ma kele fo ile kula fongo Malo Niu Sila me ka o student loans le wo living o finau malo fai aku le sao le kulanga le ali mai i me ka o le fasalanga le o mai ya le sao ya le wo kusi fo ile i keme kia onga Samoa i ngai Niu Sila awa fio mai ka ko i me ka o le student loans pe au ngea onga o kame kia onga i le inveske o fo ia o ko le kulanga o ngei outrageous usury charges mai Malo Australia le Niu Sila o Malo Australia il merka o le CPI adjusted interest free student loans for CPI o le consumer price indexation ale koinga o student loans ele songa ma kele le for le interest rates here le fasa la Malo Niu Sila ele saol fanga la ko calculations la ko reconciliation o la ko accounting procedures le wo fa pe wale al mai o le soli kula fongo le al Malo Niu Sila le wale al mai ngai ya ma
o lewa ali mai lewa fa sila anga al malo ngusila e fa pe o le a avesina wa o mea fale ma ua kama ainga la wa o le koe kokonginga o lo student loan o le threat le ngei mai malo ngusila ele sa o al malo ngusila le wo finau mo lo fai aku mo lo kalosanga aku malo ngusila ele sa o malo ngusila se mako ngei Australia sa o mako ngai se ngusila ma le ku lo lava ma le fala alo lava ma ia soifua tato tangata Samoa a mai se tangata Samoa o lo nofo i lalafanga i ngā i ngusila ia soifua tato to fa soifua